pokuya hwene atrase mabna Papa na CJ ade bi kwaso a unse ye friend say enkan na my madwen say misua na mani abre no me wo hwa na junior de assignment by na ye gan nam si o ayeka CJ na elective Gambia o ma church agu paper no so no mi say David we de ayi say CJ boa me hey David we de ma me ko pe de ebre CJ boy emu adi o ntu de me kan na wa kira ase wo kan ni ye di ameti ase kan ni ye na menti ase sa se obi katwi no anka ne ya yetimi correct nti man kan ye o so to be correct me Koi. Na CJ you wasum. In fact, ode na o say hey jolly mili. Okay. Wana wo hey jolly mili. O CJ mestre. Video. Anyesa. Video. Okay. Wana wo hey jolly mili. Shishi chomoji. Sija seche fa win mama. Wona. Osede. Wona wo ye jolemli. Ye nya ye ho wa hotom. Okay. Wona wo ye jolemli. Wona wo he jolemli. Ye jolemli. Ye jolemli. Ye nya ye ho wa hotom. Na chomoji ne. Eshi chomoji ase kire ne sen, ase kire ne sen. Ase kire ne sen. Oh, okay. And I can say Wona wo ye jolemli. Oto for you so den. Oto for you. Okay, I say Mesa no. Me CJ o de wa kan jekan Mesa no otofoyo bibi o Mesa no fara me kai Mesa no otofoyo let taloka leka sija seche I don't kind of That would fancy here. And I told you what the guy where by dear CJ Chemi or Chemi. Nobody can wear my quarter from family mentioned as CJ. I do a bad. Oh, there, wait, let's see. Today. CJ, you want to soon some new baby. Some new baby, but ebefa CJ ba me fa kwa da worker tani yanko na me fa the new republican shase CJ wonim say East Legon saka 1 cent sema ekoso no emu ohu $100 million romance scam me wane kwakwa na etu obi man so US ya cha so ma bobra na nya sika no a ai say ebi musika ne ade no enye so mu hu de omo fanye obata so me wo hoyi na bia ma twa picture bi na me de ato na manya obi wo ho na me ne chat ne ade enti wo ho no ma na be wo se oba wo ye be ma be wo so oba kama bi na wo chat wo hwe yi a bekom no na enye oba o na be ma na hye sa picture na chi a wo ne wo chat no sa bi na akoso romance scam na akoso a ene no US FBI wo matie sim na ye sa branch ba kwa wo no na ye campaign na nkasa CJ a ye fe no dro boate no say East Legon executive club no ka ho yeso ka ho yeso no na wodi mu akotene pa 35 years Isaac Oduro Boaten na wo hye the description na yes the notorious 35-year-old member East Legon executive club ono eno mo echese oye the mastermind adwen kese a eteche omutumi bu abrofo do efa so Jesus ka bebrebe no wono ne kita sa adwen kese na wode tachire na eno dan chen so ese mrante bi so ka ne ho a ba ko ye Inusa Ahmed ya dodo na friend Pascal
ɛna Derek Van yeboa dodo na friend Van omo nyina na say no yadoa wom na baako a waka still na wadwane ye Patrick Kwame Asare dodo na friend Boga on dey wadwane still wo mu hunu na kira kwan say you be kai say agya afare de ba ye sei wodanamu a wotu kwan ko ekopi obi man so no mo de do ano otu kwan ko UK Heathrow Airport hono ma ene ye chi no nti de say wodo mo radar no so a ene opa entu kwan so I say Ghana hey na abese no adwane ne ade a mentu kwan because some say omadi omachi since 2023 and omada Interpol krata so a no mo hwehwe omachire wom and na sije corner fast ye retochrome ne ade finally March bosumi wa fie mu and na was so for no chef minister for interior edi ne stamp timu so eso mewura Ghana ne ba bi ombehunu bi omonchire wom ma bambofo so ta chire na da sije de etete ne se ye kire wo mo no ye se de ka bi omufo amanyofo ni mpanyifo tete bi tese akwane abase ya musi ya cho mo se de wo so mo di hu dwuma tutu de mane ade omko na omko di omasebe obi man se wo US wonom na ye se nipa bi twetwetwe huma wo ba bi a se de be ya sai extradition process ni ade nyina ne bedile na eno da obo kreta yi eka esisu se emre bi etwa mu because so hwema base 2019 mu hono ma de ba besi sabre ya yetumi ache wo mkrompo no na asa kone bra ye pe o ma chobe ye den krata be pe o ma chobe ye nya approval ne ade nti no o mo suspect se na powerful hands bi edima emranti na ti o mo so hu wo mu a wo mo de bo emranti no ho ban nti eno na da obo kreta yi ebo eho amane esese no de ekeka kono amanyofo bi because so ma cha se bobodin o ma cha se bobodin na edin nya betom se kekraw aya ye di mu amane nyina ebeba abetudwa ehu papa ehu nti eno na the New Republic the bokata no ebo eho amane ewo ha ya ye kenkan bi ema wo no na omampani Mahama enso na wasebo we de wo swipe wose jimu de ya na ekoso ewo MMDC sa wodo matena ye no CJ wose obekrase no a ebi ensibiem na ne saso krampo no wode ato eye MMDCs nanim eso amaoma akosi bosumi ye besimo ye kita wonsa ebosumi July ne da etoso dudum July 15th obi a wo ya abankrache pani agaji watum no ewo se wo declare wo asset ede eto hodom na ye hunu se wo ba no niema we ne kita wo konso no na eho asem etesen na wo mo ahyase eye orientation a ekoso won krai ha sein ya abankrache fa wo Ghana fa na nyina no o ma behia ebeji entete ede nimde ede akoyo madwuma the New Republic abo eho amane ewo ha na GJA election no so won samo de chese je ne ho me na se ya maboso de na medie no a na ebewie ewo asije de asem Facebook na ama me stress see what's the set obin amoa o say CJ na bana don't ever try to separate on radio you know what as I'm having kind you cry I like your collaboration. The best thing. Nah, many already abuna. Was it seriously? We here got lessons teacher pa. Sir, I admire CJ Moyano, CJ, Lizzie, Kofi Hassan, and Eugenia. Omo yano nkokwasa. Omo yano nkokwasa nti na omo mama asa me brain kan ne kan ho no. Ahwede abna de KPN member. Member fie why na watch me. Na CJ yewra engineer Kenneth Achigbe. Yes. Chief Executive Officer Ghana Chamber of Mines. CJ Worcester wo share yewra Jumfo Abet kwabna Jumfo adwuma a waye ene sensakraya wode aba ewo jinje enu omdwumade mu a odeserve se nsabtwefo be kwakoto aba no omo ebema na toaso na wakotena so di ni second term no atoto enema nti ho asam eda ha na wono akasa Jumfo so ahyase campaign no wayide mu den ya enyasem kuma the Canary na edesa manie aba nti no Abet kwabna Jumfo na nemfoni eda ha ya womo eka
ɛka ne ho asɛm no na sije ma memfa wo enwura NPP amanyɔko ni mu wo mo eche se we dey things fall apart menim se saa book no wakenkan bi a Daily Democrat na ebo ho amane eche se Chinua Achebe things fall apart eno bi na ekoso ewo NPP mu ya mo che se power struggle no ano aye den nti ama party no ehihim nti wo sha enfoni e wo ha eye Yewra Justin Kodua Frempom mo General Secretary Dr. Mahmoud Bawumia na ono eye kane mampani abedi akire yo no an two franka de MPP call 2024 abato no Yewra Kennedy Japan da ha na abetifi MP yo no aso na kane no na oye so afo hwenuane ne kwadwuma so wono aso emfoni eda ha ntimpanyifo enan yi na omo da ha no da bokata eche se enoma jensem ne matete apansam ewo MPP amanyoko ni mu se nei chairman ho fa no nti ono no wapene ba bia tena amatem ambute na take over ya wodi ni dwuma eno achi nso no wo hwe party ni nipa bia na nka wo mo ewo Dr. Bawumia camp mo company den e ma no asa na 2025 bato no kra ba so ne nei wo mo nyina ate wo mo ho party said na nka party no dwuma de tie ya ka so mo ye conference sawodo ni nyina polling station de ba bedru constituency regional de national asa na o ma flag bearer ne nei no o mo hwe di kan ni nyina keka ho bi na da bo krata yi ebo ho amane ese de ekoso no ase ebimu Justin Frempom Kodua na afase na wodi sa adwuma no a na CJ da bokat krata yi ebo amane se ejebi eda MPP mu esa so se party ni General Secretary Justin Frempom Kodua yire ne ho den a chese wo keka enyoma bom se be ya omo ebeyi first national vice chairman Yewra Dankwa Smith Bute a free office the bokrata say according to credible sources no some meeting na omo ka ho asem no ekoso na no kwasi da June 15th ya so mchete anajo meboa anajo na yesi 12 regional chairman MPP regional chairman 12 regional chairman ekosia ye na agenda no nyina no say onyomo ekasa ye se be ya omo bekwa to a vote of no confidence e de chairman Bute enti da bokrata yi se chairman Bute uze say no automatically no ona ye chairman yes uye hyenye ye onte so mo bekọ abato so akoto aba amansa kraya ba ebeka say omo di akwa the party for ni nyina akoto aba ayi national chairman foforo ne de chairman Bute na eno na omo say Yewra Kodua na chair sa meeting na omo koye no nanu kwasie da no omo koye no no chair meeting no a odua to omanim na yesi chairman no emu enwotwe eche sa proposal na panyin di tum no de omo nte ase nti omo reject ye CJ omo reject ye na nyina no omo chese ba nsa na edintotoye ebeba na enipa enan de wo mo agitum na eno ne esi esa enan no mienu free coastal bet ho na mienu susu efi middle bet wo mo de wo mo gitum se proposal na chairman Kodua de aba no eye de making kan ya making nyina no eye the Daily Democrat amania wo de aba ne intelligence a wapeke na wacho de ato da bokrata yi mu na yesi chairman ba ko a wono de wo hyense sema ekoso ene ade no omo nyina agitum no na CJ asemi boboba no na omo kyesa hwe yi a ensembe piepie yesan hwe yi a ensembe piepie pa ewo MPP amanyoko nim na omo de sobo ebo no so ese ne radio interviews bi oyeye ya wo de sobo ebo party no national executives na eno achi so kra no ono asa akakan ye ese ono krampo no nka be ya party executives omo tito de party no opposition no nyina no omo resign ese party fo no omo nyina resign omo nto omo so ne ade nyina no se sansem no na etwie binom nti no na eye ne nyina so nti a wode eka sansem no nti meeting ne koso mpo asa na nanu ya national executive committee no na no brand omo eko mo de na omo akosi sa gina ye no nti CJ the bokrata na mane ode aba no ibi na makanya che wo nti no your things fall apart say vote of no confidence no ebenya abaso anase enyama the Daily Democrat aka eho asem frenchim musaka kenkan bi emame na CJ mefa wo emra the Ghanaian Times mu ne fa to so dumi ensa omampani mahama ban akrachefo a aba omo ebeji nchechire e de akodu omudwuma no e na o che say the next aban akrachefo Ghana fo benya no eye de ye beto omo so aba ntia kwaye de mampani betu din na wache sa abna poko ahwene Kwakwa West
municipal na ekoya ban krache pani o say the next one na che say we mu ni omudwumade enwie na ye kɔ foforo mu no na eyede ye to aba o say constitutional review committee no eguso denden de omogege adwenkyere nti no so ya assurance ba ko a ode atum na sije da bokrata okɔ ne fa etoso edumiensa de da ha no enye anika de da ha no enye anika ne nyina ene se glefe so atiase gilefe lagoon no eno mo chese nei adane bola so abrani baby aglefe wo dabi udru dan so man ya asa okeka ko last stop hono ano wo nifa so ko saasase no a eda ho yantam inside ho any friend glefe no chese na bra efi enya de ketwa na de me hu hai wotum se we nu ya sada hye bola no bottom ni akọ gu ho plastics egum rubber polythene bags black ibie chesa polythene color bia bi bola so ankasa nti wotum se eye nipa bi na seda ekọ ho no de bola ne ko gu ho enye de nsu ato atwe ba o eye de o ma boaboa no agu bottom ya ko gu ho no na nti ko bi ni kura ye de be nipa anasa aso yempe security nko gina horom no mo ban ma yensije enye o enye enti da bokrata yi aka ho asem ye hye sempagifo ebedi hu dwuma na de aka ne ye de atoato so ma memfa wonsi da bokrata be bekenkan